Og karong adlaw no aniya kita karon sa sitio Bunguton para interviewon kining usa ka babae nganlan og Bernadette no. May tungod man guni siyang gi-report gi-file nga kaso bitaw sa iya bitang best friend og kani iyang pinalangga sa kinabuhi nga lalaki bitaw ni iyang uyab. Kay kanila laging gajugs ilalom sa imburnal Say na ako. Sir, pwede paghilom mo sa takajot kay live mi ha ni ga-recording mi ga-interview. Pwede paghilom sa laman. Asa man ang recording call? Basin og wa ka siguro kabalo aron pero ang ako paghilom ra laman sir. Okay ra? Palay salamat padaplin. Salamat. Sige no. Okay, pasensya kay Inday Bernadette. So lagi kani karon no nga kani si Inday Bernadette manggod hing file og kaso lagi kuno kay kani laging iyang uyab og kani yung iyang best friend manggod no nga gadyog sa sila alam sa imburnaling yate po ni. Naman ka sir. Kani mo sanina ba call ba? Para sa lagi mo sanina ni Lolo. Unsa? Kani ba mo nagisuot ni Lolo tong paghaya? Sir, ayaw ko da akong pasensya, sir. Palayo sa laman, sir. Ayaw sa sinamok, sir. Ay sag interrupt, no? Palihog. Maluoy ka. Sige, okay ra? Sige, no? Balik ta, no? Kani manggod si Inday Bernadette manggod, no? Hing file og kaso lagi. Kana manggod iyang best friend o kanang iyang palanggas kinabuhi kaniyang uyab nga gajugs ilalom sa iburnal. Og lagi ko, no, kay... Gati po noon. Sir! Palihog lang! Galayg mi! Ayaw sa sinamok no, kay gabalik-balik kuhane! Palihog! Adugay pagideta ane. Pasensya kay Deber na no? Pasensya. So lagi ko no, kanil lagi ong balik-balik, kanito dating Deber na, okay ra? So mo lagi na no, nga kanin si Inday Bernadette kanasa kong kilirahan, ato siyang interviewon, may tungod siyang gi-file nga kaso nga pagjugs ilalom sa imburnal kaniyang uyab og best friend. So karon ato siyang interviewon. So unsay tinuod pangalan? Call na kay pampalitan do ay call? Tanduay. Pampalit ba? Dugang ira kung 20 are. Palayo ko no, palihog. Ayaw sig samok-samok. Hadto ka dapit sir, oh. Daw kay bakante hadto kang unahan. Ayaw lang ani sir. Palihog lang. Kaayo. Pasensya kaayo. So mo lagi ni karon nga si Inday Bernadette ato na siyang interviewon. So Inday Bernadette, unsa man tuoy tinuod pangalan nimo, Inday? Call. Zunrox ni na. Lagi Zunrox na call. Oh! Na! Palayo sa sir! Pasensya. Palayo sa sir, palihog no? Palayo sa pajot, maluoy ka. Interview me. Okay na? Pasensya interview na. So mo lagi ni karon no? So unsa toy tinuod pangalan nimo Inday Berna? Ako dai si Bernadette Makapandol diretso. Oo, dayon. Unsa may rason, unsa may nungdan nga nung file